Tu ka te makoro wa pui meawa. Ki boi ka tawana na kon te pui mea uwa. Kaka wongo. Nka iena mga kara wariki at rorobu waka e site. Ipukin nongoraran te tairiki ayo. Awa ka ngai riki te akan ki boi kai. On te ponga te mone pong into week. Nke espangaina. O nage kai. Aro kon tende ni met. O awasi pai ke apu yara ra ke akaroi. O anora te asip. Pai karapino akina ko mentende ni met. On ki arin. O waki kune ara batan te ue ari Yesu. On ki amani ngai ei. O noria. Atira riki a woman jama ta me kunika ye kare ania. O nage kai ya pese ni meku. O apoperaki ontano. O wage kai atakuna koia. Kamera ngai kamugokora te ware mei upoko ye met. Ya ki mena ikai me yaus. Kam nauri ngana te kana koimi ke mena ikari raia. Nke ka ngai. Iria ipai na kamane ki na sinjama ta na kono ni peia. Ama ta ika apuaka ka. Au ena kamete ki ntakai pengaki. Au ena mengaus ntakatini pong. O nage ki yauri ngana te kai ei. Au waki mentende ni mete. Au hakosi ipai ki ni kapene na kuia waki tengoni mete menna. Meroya ni kapeneia. O nage ki poni Mary are maketarine. Me Yohana. Me Mary are sinani Yakobo. O waini ya kitabe men akiroia. O atuangi ya tantu atua pekeki. O te kai ni yakatau wake kai. Kanga yaron te paransiko ya ke menena. O aki ka ko waia. Me Petero. E te irake. Au epirina kontende ni mete. Au esikuruo. Au enori kunnekai akerinen. Pa akawenek iyanena. Au yokira naus. Au emimi na ria karawaki. Au ito ki kai warakana na te akatea tua. Ena pesende ki kapayara. Mayai. Sipangara. Neka ngai te akana. Aki aka intende ni mete. Yaus Yesu. Aki aka intende ni mete. Yaus Yesu. Te akani ki boi ka wowa. Tenua. O mwani te rantiki pua yonoua. Aka ngai te akai. O anora tia sipu pa yakara pino akina ko mentende ni mete. Anki erin. O aki kune arapatan te uea hari Yesu. E aki mena ikai. Na yaus. Ai ka kukureira te rongorongo ayo na ko yaki asani para na nui yankua. Hanta pendaroma. Ko ira para te rongorongo ayo na ko yaki asani buangko ayaka antaninga. E oki te nanu. Andaro ni kireo pa merona. Heri ai tio kiri kaaki na ko yoru taremu. Ipukin tataki na te rongorongo. E roiri. Yausi Yesu. Mente mete. Au. Antai heta ku pa yaus. Paki aka intende ni mete. Pon na iyo te pa inika kuawa na kon na napa. Na yaron na ria ka vini ang kairuka. Na ne wankirio. Ai kai kuawa te pewa mena iya kuawa tani kini yon te pa iparan. Te aka intende ni mete. Aria yaki aka ina. Spon na ki kona ni ka kevia yaki aka intende ni mete. Na yaron na sangana kiro ya tani koro ita yan ne wankirio. Ya ita akan tende ni metere tauna ki ya batani Yesu pa yake akaina na narongorongo te wankirio are matayo. Ya ina pa na narongorongo marako. Ya ina pa na narongorongo ruka naron na wareka kinti tairi ki ayo. Ya ina pa na narongorongo Yohane. Paulo. E poni korpo kina pa ina nondana de tai ka ko ko ni ko se ta ya ita akan te uea. E meu. Orongorongo ai kai. Akiri ki sinanu kun dongorongon on napa. Na puni pai kari ki pakanoan dongorongon on napa. Pungia kina. Pabisito ana makuri di misinare. Matena. On mga usina naron na asbuka meru yang kai. Puni kanoan dongorongon on napa. O pai kari ki waka kuwa waki na dongorongon on napa. Ay nanona. Pantirongorongo ayaki kari yoaki. Tirongorongo ay kuwa. Ya ponus Yesu. Naro nare matengo. Aya usi Yesu. Arapa ini ka kwa watawa na ibua kon ay ka mais awayo. Tenne ni mete aya ki akaina.
Ye kakata ye ni kikia ke ni kaunta pati yang wayo. Na aika ipai ka sikwa waya ito wana. Nkiaro na paepon na kusi Yesu ndeta yereta pendeta yakina kia ipai yaus. Wana kama ni kwa sitani kaidiri ntero ni utai. Ni katiritiri arabata ni Yesu waremete. Paunga ni ko sireire yo ameni ngari yakinaki. Na epon na kiriki ani ko rawa kia yo. Teka uwa. Tau ye kaya arabata no anu sanako. O paraya pa na iraya. Wana ka ngani iraya ang kaya punti yakina kitende ni matiru ya tausa. Na yaro na retiri roi na uwang kirio na tayo. Akina pa ko na ni iraya rabatana tausan rom. Papon na kaya kanta piya mateo ni makini utaya. Kanana iraya rabatana. Ona puni piya ni kapuana ko na ko ya utaya. Masakya yo te pa yari kin naron tayo noro ko naron te pa ipara. O sinanukun na pa te pa ipara. Teka tenua. Yaya ki hayango ya papun de ire yai ka apuni ira era batan aye sarire. Ngere ke iru ya wakara wan kara pa ta kana pa ena pun na kinora ki onna ta kana betutan. Awana kono ko. Tatakin non to wakin na. Pa yau si Yesu. E ko wayo. Ngora iro ni nata yo pa na kara wan ka tire ayo. Nata yo te makoro wa pui mai suwa kibu ono pui matenu wana kono no pui no no. Te wea. Suri nga te sapurupuri ya tiapa ari ngi ekanga ngi meu. Minte ni ponga ya mangaus. Nanga ya kona tua pa na kame toa ki tende ni mateni karoko te katini pong. Paka wando ko na re ni raya. Nanta kuna ko ya mate ya mangaus mai po ko ya mat. Wane na puaka kari ki te purupuri ya tiapa ari ni mina ko na re mo. Eta ku pirato na ko Ponia tani makuri tantan tani romi. Na ako kami to atin din met na yaron na nakam ko na. Awan ako. O kami to atin din met yari ni kanikinaya tiyasib. Apon doya. Tani makuri. Tantan tani. Tewea. Suri nga sa buru-buru ya. Tiya pari nge kangan ke meu. Iminte ni pong nga mangaus. Nangaya ako na tuwa ba na kami to atin din met ni karoko at katinipong. Pakawan do ko na reire ni raya menta ko na ko ya meta. Ya nanga usi mai buwa ko ya mat. O ane na buwa ka kari kita buru-buru ya tiapa. Adi di mui na ko na reire mo. Eta ko pirato na ko Poni ya itantan tani iromi. Na ako kami to atin ni meta na yaron na nakam ko na. Awan ako. O kami to atin ni meta ni kanikinaya tiyasip. Apon doya. Tantan tani. Mata yo wa pui mewa nuwa ki boy ka te pui mewa na kon te pui mani mewa. Ang kia po ta ki roi yang numani mani yango. O anga ni ata ni bua ka te mani apa sawata ku kam na kangai. Ero ko epo nga na reire ni dai ang kisimatu. Ang kita ero ko ai tenengan di sa tauteka. Asina ro yakin na ni kameu kami. Hawana te mani. O ato umina ri atuangaki. Akata no atagi te akari iro ya yutaya. Ni karo ko te pongai. Ang kia potaki, iro iya unumane na ninyango. O anga ni atani puwa ka temane ya pesa wata ko kam nakangai. Aro ko epong nga nareire ni dai ang kisimatu. Ang kana ta iro ko ai tenengan di sa tauteka. Asina ro yakin na ni kami ang kami. Awana temane. O ato wa mina ri atuangaki. Aya katano atagi te akari iro iya yutaya. Ni karo ko te pongai. Ya kamen to kubitoa kita akan usin Yesu payangon ni mangongo te akana. Nang kiki ni karoko na pe po ngai kai. Payangon na kika kwa waki. Na ite ina to aten ni mete ya ki akaina ni kakabe nako. Na konte buki an to kubito ni kairua kini kewe ayo. Nki ya kusi Yesu. Ona pod nakita te akina te akan usin ana reire. Na te akina. Ibuki na papon nora kwa wana. Akaisi po mangaya. Awari nga ki meu yan tekan te mangau si manikona ki ron te tani. Adi roide. Nki awaki pa inikiri na yo siringa ya te mondo ron kirisa ni ron te tau tekan rom. Hapon na ki aku pe yo makuya. Ata uro ini busamaya te mete ibukin na nenen na yo ni meki. Iro ni Yesu ari akakwa wa awani mekinna. Pa ipuni meu. Oime na iro yan tayo ko. Ibukin nei. O ya kita pentoto na ko tioni makini kirisan. Na iya ta pendabe pa nako
mandabe panako. Ni karo ko po ngai kai. E tau na pa te akan tōni maki ni kirisan. Yo na pa ni kaputa. Awe apon tape na pa. Dikiraki. Au. Pai apon mus. Hoi meu. Yesu Kristo. Ake akan tenne ni mati. He taku Paulo. Ang kanaki ang mga usiya mati. Ito ay menu si Kristo. Ang kia ku si Kristo. Ay mete buwa ka riri. Ay mete buwa ka na pa miyo ni maki. O sa taki pa na sa kosi si tiatua ay kakewe ngaira. Pa si kosi si bukin tiatua. Pa ya mga kauta Kristo ari aki kausa. Kanatawaki mga usimate. Nang kanaki mga usimate. Ay aki kauta kinabe Kristo. Ang kanatu ay kauta ki Kristo. Hawa mete buwa ka miyo ni maki. Kamponi mena na pa. Ibuwa kon tebure. Yaus. Teira ken ka ya kukuri man ki mariri. Honora Yesu pa yaus. Apu si maya. Pa na meu na num. Pakuanga. Ni mga meu. Kam nakapaya. Sa tataro.